abenshi baramwifuje dore ko bavugaga ati amateka ye ndetse n'ibimuranga bizadushyikaho ryari. Ni umunya Espagne dore ko yakina amakipe agiye atandukanye, harimo ikipe ya Villarreal hariya mu gihugu cya Espagne, dore ko abenshi bamuzi mu ikipe ya Manchester City. Ni umunya Espagne wabonye izuba tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1996, akaba afite imyaka 30 y'amavuko. Njye muri kumva banyita Somana Thomas. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Rodrigo Hernandez Cascante, akaba yarabonye izuba tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1996, akaba afite imyaka 30 y'amavuko. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Espagne mu ntara y'i Catalogne. Uyu Rodri akaba yarakina amakipe agiye atandukanye, harimo ikipe yo mu gihugu cya Espagne iyo bakunze kwita Villarreal, ndetse n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza hariya mu mujyi wa Manchester bakunze kwita Man City y'umutoza w'umunya-Espagne bakunze kwita ngo Pep Guardiola. Uyu Rodri yafashije ikipe ya Manchester City cyangwa se Man City mu magambo ahinye kugera ku mukino wa nyuma wa Champions League, aho yari ihanganyemo n'ikipe ya Inter de Milano ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Inter de Milano iherereye mu gihugu cy'Ubutaliyani, dore ko byarangiye ikipe ya Manchester City itsinze ikipe ya Inter de Milano igitego 1-0. Nabwo iki gitego akaba ari Rodri wafashije ikipe ya Man City gutwara UEFA Champions League, dore ko ari nawe watsinze iki gitego ku mukino wa nyuma isi yose yari itegereje, wari uhuje amakipe yombi, ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Inter Milan abenshi bakunze kwita ngo Inter de Milan. Dore ko Rodrigo Hernandez Cascante yanafashije ikipe y'igihugu ya Espagne gutwara Euro ya 2024 y'uwo mwaka. Ubwo abenshi bari basaga ngo ese Ballon d'Or noneho y'uwo mwaka izahabwa ndi, dore ko yari yaratwaranye na Man City shampiyona ya 2024 ndetse agatwarana n'ikipe y'igihugu ya Espagne Euro ya 2024. Dore ko kuri Ballon d'Or yarahanganye n'umunya Brazil ukinira ikipe ya Real Madrid Los Blancos bakunze kwita Vinicius Josepao Emmanuel de Oliveira de Santos Junior, ariko benshi bakunze kwita Vinicius Junior. Dore ko uyu Vinicius Junior wakinaga ikipe ya Real Madrid Los Blancos nawe yari yatwaranye nayo igikombe cya shampiyona cy'uwo mwaka cyo mu gihugu cya Espagne bakunze kwitwara Liga, dore ko yari yanatwaranye n'ikipe y'igihugu ya Real UEFA Champions League ku mukino wa nyuma. Ikipe ya Real Madrid yari ihanganyemo n'ikipe ya Dortmund hariya mu gihugu cy'Ubudage. Abenshi barabizi barabyibuka nk'ibyabaye ejo, ikipe ya Real Madrid itsinda ikipe ya Dortmund ibitego 2-0. Abenshi bari basaga ati se ninde noneho urahabwa Ballon d'Or hagati ya Rodri ndetse no hagati y'umunya Brazil bakunze kwita Vinicius Junior. Ni umunya Espagne Rodri wari uhanganye n'umunya Brazil bakunze kwita Vinicius Junior. Bari bahanganye, ubwo nta kindi bakoze, bategereje umunsi wo gutanga Ballon d'Or hagati ya Rodri ndetse na Vinicius Junior, dore ko abenshi bavugaga ngo nta wundi uyikwiye usibye Vinicius Junior, ko ntacyo atigeze akora, dore ko yari afite n'imibare myiza kurusha Rodri. Ubwo bategereje umunsi nyirizina wo gutanga Ballon d'Or warageze, byari ibirori, isi yose yaribazaga ngo ese ni Rodri uhabwa Ballon d'Or cyangwa se ni Vinicius w'umunya Brazil uhabwa Ballon d'Or. Vinicius Junior bose barategereje, yaba ari Rodri ndetse na Vinicius Junior mu gihe cyo gutanga Ballon d'Or bari bari aho ngaho. Ubwo nta kindi cyakozwe usibye gutanga Ballon d'Or ya 2024. Ubwo bahise batangaza ko umunya Espagne Rodri ari we wahawe Ballon d'Or. Isi yacitse ururondogoro bakimara kumva ko Rodri ari we wahawe Ballon d'Or. Abakurikirana ibya football baratubu baravuga ngo Vinicius yibwe Ballon d'Or. Byari ishavu n'agahinda ku bafana b'ikipe ya Real Madrid ndetse no ku bafana b'ikipe y'igihugu ya Brazil ndetse no ku banya-Brazil bose. Yemwe Ballon d'Or Vinicius Junior bavuze ko kuba yakina Ballon d'Or bagendeye ku ruhu rwe bitazamubuza gukomeza agahangana. Rodri nyuma yo guhabwa Ballon d'Or yaravuze ngo si ugena urahabwa Ballon d'Or,
dore ko ashimira abakinnyi ba Manchester City bamufashije urugendo rwo gutwara Ballon d'Or, dore ko bari banatwaranye igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2024, kandi anashimira ndetse n'abakinnyi bakinanye mu kipe y'igihugu ya Espagne, ariko ashimira cyane cyane umwana mutoya bakunze kwita Lamine ndetse n'umutoza Pep Guardiola wamuhaye hafi muri urwo rugendo, dore ko kandi Rodri ari umwe mu bakinnyi bafite impamyabumenyi ya kaminuza, dore ko kandi afite n'umufasha we bita Laura Iglesias, dore ko bibarutse abana abenshi baribaza ngo ese ninde uzitwara neza nka Rodri? Nta n'umwe uzitwara neza nkawe, nta nomero 6 mwiza ku isi uzitwara neza nka Rodri. Abafana ba Man City n'abafana ba Espagne baravuze ngo Rodri warakoze cyane. Nimba ukeneye ibindi byegeranyo watugana ku icano yacu. Yari Sibomana Thomas, naho ubutaha, ciao ciao.